Kana Shoban Radio live for ho. SOMPAonline.com and semi nyina benya yera rich BITMISE. Tony Ada Romantino. SOMPA 106.5 FM Accra. Facebook ho benya yen. Anopa ensem no de abeti bi ne se. Omeyi fotosanfo Dr. Kasiel Atofosen. Womo ede enhihye sunku bi abefre no Ghana acceleration policy a woma kopa hontuma emu nsem ye de bremu. Ene parliament ho na Ghana fo nso kasa se womo ko ho a brofo edu womo susu nka brofo na womo nka wokuro nkasa. Na emrase bedwem ho no ma ye begina ho na sede enioma esifa ekono ye de abremu enwuma ho asem nkomo ekopie mu ho na dom kuma no ba no dani Ura Alexander Fenyoma Kinchese wedi aban ho ya uyi pa. Abusua womo edehye ye bo no se oye baifo e obimbila fam ho awie ye kokko sese womo fie no. Abusua ne se womo patentene ne. A churchfo enkabo mukuo bi womo de atu dwa se Mampeni abedi echire Professor J Nana Opoku Ajeman se koba se yenhye na 2028 abato ne ye pe NDC amanyoko no flag bearer womu ehunu se maame no obetimi aye adwuma no na ye free honom so a ye beko Asante Mantemu atwuma mponua mansin assembly womo kire se enwuma hodo bi ebeboa ama humasua ho nsem ne apomuden ho nsem atimi akonkan ewo oman mu no womo apaw ehun entoma ehun nsem nyina wo ha no ye wi ana afei ya akwa ama no ne ne de hode so atato de amaw ene anope yenmu a ye bekenkan kase bono de amaw midin de ajoa asare mene Triple Amai ajapia apam dada. Abusuya afei yanjibre ensem no enchiremu ankasa enie oman fotosanfo Dr. Kasiel Atofosen womo edidomo animu apa dwumadie bi ho entoma eye dwumadi a womo ato ne din Ghana acceleration policy na sanhyehe we no womo se eye aban no anamo a waheda anya bre na womo anwene ato honom se de be ya Ghana external reserves ahodo wom betimi ahwe no mabo ho ba atoto niema ama oman ni sikasem no atimi akonkan na wose sa brede niema mu ye wo Ghana se ye ka sikasem a nemom no se ese ye hwebro ene na daache nhyehe ahodo we betimi aboa ama Ghana ye ho nkonkokyere ne yenkobo siabobia no eno ho nhyehe ne wo ma apawi na wose aban na wiata so pa se ye ka niema ebetimi atintim se stability se bia ense ye no den ene investment ahodo ya aban no be ye se de be yo man sikasem betimi akonkan dia enye Ghana hanko a amansan dwa sonso no wo betimi ahye se de be ya san hyehye we nyina dachi bi sem from akese bi kobo e we wiase amansan dwa so sikasem mu na ama ahodo bi mu wo mu hihimu a Ghana de ye be kosoa agina e we ye nan so. Between 2018 and 2021 to support reserve builder costed the taxpayer about $2.5 billion United States dollars in interest payment alone. Right, Honorable Speaker, it should be noted that Ghana is still servicing this debt following the end 2022 debt default. The Speaker, in 2026 alone, Ghana is required to pay $1.5 billion United States dollars in debt servicing due to this Eurobond debt. The Speaker, at the peak of the 2022 economic crisis, Ghana lost access to the international capital market and was in dire need of foreign exchange. Government of Ghana once again resorted to expensive borrowing of 200 million euros, $196.58 million, and 350 million euros from the Afrexim Bank at an all-in cost of 6.49% and 9.5% and 9.33% per annum respectively to support reserve builder. Enwachi enwo panyini esan kire enhyehya ahodo ya wo mo ayene niema paya Ghana etumi enya mu mfaso ye kan sikasem ho ntotue 2025 no wose niema ahodo bebre koyie bi ti se gross domestic product Ghana GDP rate no utim se yade a epeje mu beye ohamu nhyikyemu ensia echiripo baako afei nso enye no nko a inflation eba fom eniema bo wo motetete so enti 2025 ansa na afe ne bekọ awiye ne de na eyade se Ghana ban atoto niema sikasem so na Ghana gina yie
through Ghana Gold Board in the year 2025 was significantly lower than the cost of Ghana's 2022-2023 swaps and selling buybacks. Mr. Speaker, the evidence is so clear. In addition to the comparable lower costs of the Ghana Gold Board model, the activities of the Ghana Gold Board have been instrumental in restoring macroeconomic stability in Ghana. Right, Honorable Speaker, in 2025, some of the benefits include the following: significant international reserve accumulation, historic appreciation of the Ghana cedi, significant reduction in inflation, significant improvement in debt sustainability, and significant savings in the servicing of government external obligation, interest costs, amortization, payment, and IPP costs. Right, Honorable Speaker. Ene ya yekotie ye eyo man photo samfo Dr. Kasiel Atoforsen na mrase bedwam ho ena nra nkomo nyina ekopie ye na wakasa wie ye pe ena dom kuma no ba no deni Alexander Afenyo Markin se wa hwe chese mo de mo begina mrase bedwam ho no mo a ensemu a ennim na moka de bema Ghana fo asuma ye wo mo de no ena moka na emom enye no kore wo se ye nti krom ha na moka asem ba mba ye nyuma mo de nyuma beba ama emabuna nyebia ye ene enyuma no ewen. The Speaker, the Finance Minister came to this house with his technical team, sought the leave of the house to present to us a document he has conveniently entitled, quote, Ghana Accelerated National Reserve Accumulation Policy 2026 to 2028. And having completed that duty, the 188 of his own side seem not to be excited. Mr. Speaker, we are not managing an economy to talk about numbers that have no direct correlation and benefit to the ordinary people on the street of Alexander Afenyo Markin wono eneye domkuma no ba no deni ne ekotie no wonu wie ne na majority leader eye dom dodo na fanso owura mahama yarega se Alexander tietia break na wonti krom ha na Ghana Statistical Service for year survey baaye na wo mo kire Ghana fo a yafa wo madwuma na woni Ghana. Today is a sunny day where gold prices have shot up and they are $5,000 per ounce from $2,000 thereabouts. We are benefiting from this. We don't know what the future holds. And a visionary leadership, a visionary finance minister has to think about tomorrow if commodity prices are not as good as they are today. Just last week, we witnessed a slump in the price of cocoa. If when cocoa prices were high, we had such visionary leaders and we had saved in preparation for when prices came down. Mahama ayarega neneni ekotie wonom enadom dodo no woda womano ewo mei emrahye bedwam amaniboyi nana oponchicheku ena edifi honom bae na bra honorable oponchicheku tutu we nyina ba wie no utie wo mo nkasa ya na ye brofo nkoten eno na timamufo bi se wohwe Ghana ye kasa ye ka ya na wo ba kasa ye local language no edoso pa yewra mama yarega kasa ye wono wanka na number wono nso wanka hauza sana wanka dagate wanka kusase yewura Afenyo Markin kasa ye wanka mfante na womo e wasante mamu de se ebeya womo hu setwi no eno na ne tie ye simple pante ka womo wabadwafi ho a wo de omko abrochire no mbeka brofo a womo nka na mom wo mbeduru o my Ghana mu na womo som ye ndi a ya womo nka twi womo ne ba abedu ene di sankomo yi Commentary, the Natia, yes, come. As a Tomofa Ghana language, no, Omofa Frafa, Ede, and Renewing, Pantinum, because and Papa no can say the bomb on air because of mental bluffing. Tomofa Ghana language, no, and Papa my Bluffing a Casa, Massa, a Casa. You see, if you go, Oko, Abuchira, say, Oko Germany, Germany, Dutch, Unya Meka, Bluffo, Oko France, France, Unya Meka Bluffo, our parliament. There was a Casa, 47 language, no one. The canning maybe, our parliament. My Ghana had it. Ubi catching no almost around. When say medical co, ye ra, John Dramani Mahamasu. Say, Rabrofua, China Foa,
se president gyina no wo kasa wo kan krom kasa enti ye bese se ye wura se wo gyina krom wo kasa kora na won ka twi sanse emere wo fo no bebre na de etie no wo no abrofo no ye de wonte ansa na ko parliament won so parliament fo so no ye nyina ye Ghana fo ye nyina na ye ko school won so mo kasa wo parliament won so mo fa twi ne de emrem wala eno eya kanfo no na ese no ene bi chasa na wa efiri bra Ghana de no hu firi kwesi kokko nsem parliament ho wo sa ya sa twi no kura wo mo eta aka ne kese won asemo nenso ni nyina no jempanimfo de kwa adwendwenim ye free mrasebedwam nsensam ne ho nkomo no ne ahwe amane foforo na ekuo bi a ye fra omo Elite Teachers Association wo mo ya kyerkyerefo ekuo bi a wo mo ahye da atie na wo mo se Professor Jane na opoku ajeman ya wo ye omeyi mampani abedi akire se NDC amanyoko no wo mo pobi na 2028 wakosa frankatuni e de ama wo mo a ene Professor Jane na opoku ajeman wo no a ene sese wo mde wo mani ehwe no sanse maame no wa kire pass wo ye kandini wo hye ne records e wo ehumasua emuni adwuma wa ye afa leadership roles ahodo ya wa befa na adwuma nso e de hye ne sase vice president ne Ghana ha e yade se wo bia di danse so maame na adwuma de wo ya gise wo asebe ene baabi a wo free ba no ye ntimi nkyere ho eno na abeka se maame na adwuma no wo hu so wo so hwe na ho brase wo hwe ne kasa ye mu ene nimdia egu ne tiri mu se professor no a wo mu gidi se NDC amanyoko no wo mo fa no se frankatuni 2028 a yade e betimi aboapa wo mo friends emtwofo nhia mu e wo Kumase national president ya oda Elite Teachers Association yi ano eye Owura Samuel Owusu kankam woni amane boni ba wa beidu edi nkomo na professor na Jane na juma papa efiri no mofremu na mede ahini echehye no emra o starting ni sukuru bre no ya hima abepo saamri no eso de hima no kwa hima Ghana for ni enya no so nti eni afremu se e pese ma me no ba na emma na wonso enya sa qualities anim die no bi wo so na me ho proposal ati matra wo amuma ba be hwe ma me so aye ni ma bi gratimi achen sama me if say Yesu Kristo o say okono ebi be ba ye nsankyereme a eche Yesu wa nyeka wa nya lupre yendipa ye ba yi aye trose NDC omo hwe ma me se ya santua ene ya ekoti esesie yi eye Owura Samuel Owusu kankam wono ene ye national president ema ekuo ya ye frɛ wo mo Elite Teachers Association abusia Elite Teachers Association no eya kyerkyerefo no wo mo doso nemo wo mo epa de ehwe na wo mo adwene mo nso abobio na se anoma no nam soro kosua wo mo kura wo mo hunu no saafo na ekasai na abusia ye ko bimbila na Fuseni Iliasu wasore se ne maame ne papa bosu meda na etoso adunu enan emabuna wo mo bimbila koto hye wo mo fie so se maame ne ye bayifo enti enam saaya so ma oni ne kunu kura adwane firi kurom ho ama se sie babia wo mo ne nam no se ne nane naja onim wonte wo mo nka se wo mo tiase se wo mo awuo eno so wontimi nhunu enti adama wo ka kire mpanimfo se wo mo na ka bi ebem we de wontena se mfa mra nhye ne nsem odi ka bo mpanimfo amane se mabuna wo bimbila de wo mo ye ne 24 February anadwo no ama se wo hu na busuafo enti mpanimfo ehwehwe ne maame ne papa ema no. Right now, I don't know the place day. Right now, I want to look and find my mother day. Before, right now, I need justice. We want to go to court. If I go to court, you will know the justice. Iliasu Fuseni, wono ene maame ne papa, yede ba yeto maame no so ntia, woni ni kuna adwane bra na mabu no ko pe wo mo abo won sekusie e wo bimbila. Wono ene de na konsem eto so mpanimi. Yetoa anopa no nsia kasebo no eso. Atwemamponua Mansini Assembly ya aban krachia wodi wo mo animununyamfo Isahak Ibrahim. Wadi domno animu akopa odwumadie bi hu entoma we kra no eye 6 unit classroom block bia wo mo asie ede ama omanfo ewo kotokuom RCKG
afei nurse fo nso bangalo bi nso wɔn apa ho entoma ɛwɔ anwea futu na ne nyina no yɛ hyehyɛ ahodoɔ yɛ amansi no edigu akwam sɛdeɛ bɛyɛ a ɔmanfo asetena mu ebetimi akɔnkan na dwumadie no ase coordinating director ya wɔda assembly no ano ne mpanifo ahodoɔ bi party amanyokoma wɔn nyina kopie mu ɛwɔ hɔ DC nkasaye mu no ɛne wɔde ato dwa sɛ saa school den ya wɔn aba besi akɔpa ho ntoma wɔn hwɛ so yie pa sanse mpepi no ade a yɛse yɛ aban dia yɛbɛsi ne kama afe baako mfie mienu nti wɔbɛkɔ hwɛ kɔ nye yie eti wɔbɛsrɛ pass wɔn hwɛ ne yɛ nurse for bangalo no nso wɔn nsiesie ne kama sɛdeɛ bɛyɛ a ebetimi atena hɔ no mu akyɛ wɔse nneɛma bi a ɛyɛ ɛhyɛ ɔmanfo bi adwene mu sɛ aban agyapadeɛ deɛ sɛbe yɛnyɛ no yie no wɔse ɔmanfo nto saa adwenfi no nto baabi koraa na wɔn nyɛ hyehyɛ ne yɛkɔ anim no ɛyɛ adeɛ sɛ mpuntunwuma no deɛ dodoɔ no a ɛne wɔn de ban pɔtam hɔ yɛba ba mu yɛne Ghanafoɔ kɔ apam sɛ ɔmode akonya no mayɛ o social contract yɛ no ɔmbɛyɛ ɛno ne astate ayɛ yɛ no ɛnyɛ wie bɛyɛhyɛ ɔmo sɛ deɛ aka nyina ɛbɛyɛ ɛnɛ meka sɛ mmɔborɔ ɔmo atoma mpɔno a yɛ dealafoɔ ne ɔmo a ɔmo yɛ tiri nnipa bɛyɛ adwenum ɛnsa aka ɔmo nɔɔma ɔsomi nso ɔmo nsa bɛka ɔmo sika ɛyɛ de sa mfie mmienu mfie mmiɛnsa nanso hɔ a yɛba mu ama obi anya bi ɛnyɛ dealafoɔ nko a ne ɔmo a ɔmo yɛ tiri nko a whether carpenters mason omo nyina qualify tie ko enu na akonya no ba na be show mo so apply bi ama omo saka na omo anya no ba chonfa ka kire mo so omo kono omo hwe machines so yi sa dwene ko ni be otum so wo kono ko to ade wo kono de ko si dem a e baba pincham na am ready am giri say afoto ye to mo no omo de be ya adwuma ma faso abaso wei eye atwuma mponua DC ononyamfo Isahak Ibrahim ena yete ne nka no achi wo nso a wo nya saa project ho mfaso no wo egina DC no omanfo e wo mpotem ho anemu e de aseda e mo mampani John Dramani Mahama se wetimi atu anamo bi a etesa na ensem a wo e de tu dwani da omampani ase e wo ade a wa ya amaye se wetimi amaye machine na wa amaye maso machine se yemfa nkwokyere ewura na adwuma na wa amaye so ye bi se yeso yemfa yemisu ne fa nkyere da na se pa nyame nhyiram afeesi sa da DC ase yɛde na se ade ne baaye no wantena so wɔde amkeka afrɛ yɛ atra amaye fɛfɛɛfɛ ka se nyame onhyira wo mu yɛde omampani ase se dwumadi ɔka so obedi amaye wɔde ne bɔhyɛ so na yɛafeesi de wura Ishakas say what didn't you process for my every day or mother baby dear but as near soon juma said yes the chief was said I am my shadow was say you listen you're not good yes said why my yes the runner enti omanfo bi a wo mu enya sa project so mfaso sa ade kura yesan so a akade ahodo bi machines ni ade koma omanfo se wo mu mfansu adwuma nti sa nneema no nyina ene omanfo no eche se wo mu da DC ene omampani John Dramani Mahama ase yamani boni ba wa beidu ene di wei efra santimante mobile ye gina no so na ya dan ye ho tia wa age aboafo nkrato abusuan ye ba e be kwa amano ne Medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwiwusi o ado na so nim se mede yas toothpaste ene the brush ene twitwi mesima menya homka senti na ye bokoi na medie me all time favorite yas herbal toothpaste ene the brush aboa me amasesei menum so a enwunu anasa de ehia mesel fimfem me biem na wo hwasa mesi aye fita sesrecha homa na eti brightens yas whitening toothpaste and the brush and the midi shimisi enti na wo se afei na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham oh yes
Enukretrodo, Yas Herba, Yas Whitening, any Yas Total Care Gel Toothpaste, and any brush, Ebusian Chamfa. Sawo pedudu tu e won kan ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas toothpaste mo ahodo, and the brush abedwaso, abeboy. Tontonte, Yanum Sani Fadrin. Near Fadrin Pa, Sepa and simple T74, Abeyedru. Tontina 74 and T74, Asachi Yajini Esinanamu doso, said the Nadu Boaman and Nanum and Yare Basabasano, Sana Tontina 74 and T74, Ebweni Pedriano. And my immune support, Ethiopia Numbiano, Abebia, no hundred day. Tontina 74 so Yayani says, Sio Kama, Eti Baby, I wouldn't be out to me the word Yako. Samena and Kefi Nekui, and Danon Conaway, Wabra Menum T74. Seminum Tontina 74 Minyam Wadi, Menum the Debia. T74 Hama and Yadia, na DHC, and our Framanaya Kamasano. T74 and Wardania Pumudinqua. Woko Pharmacy and na baby to no beer, Ubenya Tontina 74 Ibiato. T7 at to phone 050-162-8931 and a 0246-073-498. FDA a G a Jedian Kratsui Atum. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obedient himself a prostate. Na baby omutibi screening ema huni ye etu asia. Na a Endpoint Homeopathy Clinic. Anase a kidney, a liver problem. Wofa baby and ajujo. Na the friend premature ejaculation no be maybe a woni wodofo akwakwehia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ebra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa. E ma ne mema mo pa wo. E ye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo demu fua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wofa baby na ajuju kidney problem prostate die eye Endpoint Homeopathy Clinic kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic e wo kronoma boy hia e na Accra hanso so die wo mu gina mu ankasa e wo Spintex baby friend share signboard no hudru na ugusa sa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic obia e be kire for Endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic wo mu dem me pacho bra na me hwa de wo bag bra aden ena subiem time heba me hye ya me kan se yi ba akun ani wayi me ensen bra sanya time heba me hye esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofani nyina time heba me hye me kasa me di wa dance ya heaven ena de me kwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum oto a wontimi anidie no time heba mixture duro no ena yema o oba a wafa afuro de o ma akoda nofo ene akoda woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab ame yehu se wo atudie malaria yi bi ansa se o petam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonso wona akọ junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu pre 0244417669 kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwade nkratoa yi atum SOMPA TV Emma Aketiapa enokre abusua ema akatua papa ampa yekwa akwie kase no na yekwa Greek mamu womo kane fotosamfo owura Yanis Varoufakis na wakwa ya de bia masesie eho aba asem peni ne gina koto asema womo de ato no so ne se wage atom so enubone hudwa womo de bi pene no kura womo de experiment no no eho ade ne se politician pa yetimeka se atro kakra nokre kakra ne mo ye to da atro no dodo se nokre no na wo timi agina beje ma cha se enubone hudwa de obaga na yayire ye ho kire mo dibi se mo de experiment ene na manyokuo se padanka bedenka wo mo mfa ni ngina mranim entwe na bo so pa na de emra ne ka ewo nubone ho wo mo mfa mo no se de ho nsem besie bia no so mpa na aboso ma wo ye besanso amawaso ate afa no waso afidie no a ensempa no pei
Nana Kwadwo Jesse Company Limited e ko ba Jesse Simpremo wa se mframa wo ba bia abrofo kura abo na baso a wadoma abo a o man nkyekireye adampa nyina no fadodo na wo ka ho na wo mutimi sisi watra na kwaba mu na wo se menkamfo mawo na anopa hwe na kira kwan sanse waboy asene ene de kase no bai 0204 355 040 na homa no dudo de eye ya nombi 2074 no etete wodudo no ana wo madada so ne enti anopa ba bi eto nro bia ebi wo ho mekamfo ma okanshi dragling kuma se as town nom ne kolinaki nyina ubenya bi na mom just hot kenke wo mo odo me commercial bank nechi 3 cities ne yebo no nanso wo mo de mo atufo nti uhia ne dudo mu a emfa ho ne ba bia wo no ane se wo frɛ 0256 068 832 na wo mo de atoa wo ba bia wo bia ne ba ne sa wo mbe show time no nso no na wo mo de aduru ho pepepe enam se midimafo heba center wo de time ato ye bibia so anopai yare bia hye ho no kono wo mfa time nto so ebia na wo asantima mu a ene nha ho emma nkran kwabu akwa agogo ne yenkwagogo yade na ponapo nyina mfiri owidim ana se nkran ne na afade a ene na nha ho enkwa asantima mu poku ase mayira okwa oyade no ebeyira anopai wokuta ye mu dendenden na ensem no ya bebe edemawo yetwi yense enintina anono na ekaboso a entom fomo no ya toothpaste eno Leicester company for wo mo eneyoy anopa nsem no de de bae no amano ne de eyese kane Greek finance minister wachira se enubone wo mo adibia didwape na wo mo de experiment na manyoko se ene wo mo ntwe na bo so kopem se asem no wo mbe hunase Saranso enote se omeyi fotosamfo wadi edomani makopa Ghana acceleration policy hontoma wo mu ejidi se we no ebetimi aboa ama anye kura ebedru afimpinu ene adruonu wotwe no na eniyema hodo ya yekra edifri amanone ba omeyi mu ne no nso ehonsem no etimi agine ye Saranso ena yede wo eko akyerkyerefo kuo bi ho akache ya ye from Elite Teachers Association wo mo se nyame ya adoma 2028 na NDC4 epe frankatunia mampeni abedi akire professor USA na no kra wo kuru kra fa me bo mamania na papa mo ho te sen awurade aduma haboko abeno na aba no pay no se onye hu ne sei se abusua ade bi achen utiri ne tua so ototo wonsa bibia eye adwuma mo woni nye eno na ye ana me kasa pele wona ne bi enen so da foforo tie banku banyame no wa me ya da dwonku papa bi so ama de papa bi achen ye na safo kantanka se sports no wo pake ne sede wo mo e compress ne ma bi no mu a ya na wo mpese wo de cross border ya na sadom na so wo mo panchi no na we de wo pake ye na ye ne papam na obeyi edema yen ye da asie no na ye koso ase wo se ebiribia so sede Ghana te enne Ghana today eno na ye de somwe sabre yi wo no ma bia atum no eboro wo twe honwi anopai ye life o 101.1 sompata kwana no wa hene champion me ka kire nija no bibie ni ho ade tumu a emene aso se enkomobo amanebo de ehunta ye bibie so a de ehunta ye bie so 106.1 air life wo sompa tachiman bron champion do akwa babi anyame akwa Shadrack systematic press obapa na ya ka ekire brother Philip mo so for mami otutu atuo de shutun shita woman ene abenata agemfo amo abosese no ededem 90.7 adwumawura kwamboaten papa toast mo abawasara eboso pe wo mo de ma adasa sabra krona no
na DJ Kingston so age ono no wo frɛ no SOMPA Druma live station wa Saba to Tripoli jinyame obo nso abie di atom eno nso e babia gara batoto nam na live for ho amanfo onwuma mu de abusua me na menka ededem Rich BITMISE Mr. Tony wode yakwa wiase nyina pa no so enti YouTube ho na amanandefo babia omode nante kese pa no yo ho SOMPA FM live na Facebook ye SOMPA 106.5 FM Accra ho ye fo adwenkyere ye fa won kanto so eno achi odi hye bi di na woda wo de fa ho nso a ye bekenkan e de amawo abadwafo na ye krado krata no nso emunsam na bobbe me kwa wo mo nchen na ya bobom na ye bobo nyina no na ensam a edi atwago na busua o so o tase wo de efirim wo ye o lesson notes kakra the chronicle de aba de Ghanaian Times de aba wo se ensem bi wo ho a etwafa ni nyina mu no wabo nso de eboa ena afi de wo nso eda ho apese Ghana nhunu nne no enka ho bi no na de atoso ne mo ma enye de ho tie oba nso a no wabo ni tie me de amayen se de be ya obia betimi aba so bi abusua age ahoma ito ebere no so na e kase ye bie nhoma na to mu a na wabo afa ho wo bo afa ho no nso no utie SOMPA na eye nyame nhirawo se wutie ama amanfo anya SOMPA so na odi aye odi eye esan se wutie SOMPA ayesa akokwa afa oje ni odi ye wonnam yie enti odi ye wa wo hu yie na wo hu ye yie a eye ma afoforo nso eka ho enti anopei ebinum aboy aboso na ye bo wa akwa mu na ansa na no mamma badwafo na akwa aba na ensem no yintutu ne sere ne abasa 0260 196065 0260 196065 0260 196064 ebere no so ye bi nhuma no tumu a ene na owrobon bom no akafe ebom na eben bom na abede bom na obi ebom bi na wonso wabom na yefe triple man ejapia pam dada enmedin esquire ha na ene oduman kuma chiame obrempon na kwampoma na ene no minhunu se memfa ye Cheslav nka ne ho abusafo makwaba ya okudonto entibra wo de bra Facebook SOMPA 106.5 FM Accra na behwe bi ene yawo se de yesiesi adua sete kokoko na ye besom wo SOMPA no na maboboa no boko de adom nyame adom de ho ase nanso ai na de ne bi nokre sane na no na Peter mo ne Yesu nam na na akoko no o kire Peter Petru Petru okay nye diesel yo nye van diesel ye Fast and Furious no ye Petru Peter Petru woni omo ni Yesu ne asuafo na aka ne nam no wo muduru ba bi na akoko bi na akoko na onse akoko no timi pagya na nan ba akoko no de ahye na tabu num se na ka ba pesi ho nti wo mo ko no mo kansa nkyere ne ho nsem a na Yesu tu ne no hu se akoko no wo gina nan ba akoso no so mo nhwe wo sa akoko yi e wa Peter say Rabbi akoko yi ne nan ba akoko ana Yesu ye do no wode ro akode si ho no wode ko ya Yesu no wa ne nsankyere ne bio nti nenso wa ye nsankyere ne bio ye nsankyere ne nyankopon nti nenso wa ye nsankyere ne no sanete ti na yete ase ya sori ne no ebi kem din adan ya si obi ansori nenso enya ba na sa no a enya se bi a obese ne mfonso bi o da bi emfa ho ne obese ne boni a wunim se waye no nipa onya firi atiasefo asase so a wo mpenya mesam kora ese nyame afre no na prophet Kofi Rebecca church so bi a 25 26 nyankopon afre da kwai so many day amen
Anope nkrata ne de wo hine kura mo na fe yenka jengum na wo mo aye krado ebubo bi ato hode aka wo mo de ho aba bi se na gum no so anya kwanya te se original Paul no oga Jesus almost the default messages in eba no omo de ne ya atwara to hode da bi do ya no forward it ana ya unya hu sare ni wa forward it eno na utranye yi a utasha estamu akonjo Joshua no because there will be the tomb no so estamu akonjo Joshua myself pa enti wonka jangum ni yanko na enemini society bia ya wada ye ni ya ode na nso obi ho betwi pe because chronicle education beba akosia di cartoon betum elu oguzo yo ene mema na yedudu wo fie hasa no esquire for YouTube right neno mebo ni tew because issue bi wo ho no ma me pese me address wonderful enti can docket no ho e can docket na daily guide ena me de e shase eye Ghana fo nyina favorite newspaper na wodi aba wo kratafa etoso miensa omain photo sam for Dr. Kasiel Atofosen wochiremu ese sesi Ghana ye gold na ye wo no sika kokko no wo mo hwese wo mo bema eso aba mfaso pa ede ama omain enti enhyehyɛ ene wo mo ayadandan eniemani a National Reserve Accumulation Policy wo mo akwakodan wadi enra na ne nkasa mu no de ato dwa se wo mo hwɛ nim se saa gold reserves no ebetimi aboa ama enye Ghana hanko ama no ne oman no etimi enya ehomfaso nti hwiebe ebedu 2028 ne de na ye imports no anye bi kura bosumi dunum 15 months ebetimi akava yen na for 15 months na eniema etimi akonkan wo mo say oman ni sikasam na NDC for person no afeni akire yes one person wo mutintim no enye ya ebi apepa so asem keke na se ano keke wo debi reality asem no mo kan reality wo mo ye adwuma tina na nsem gold board hodom no wo mama wo mani akọ no because wo mu sese wo mama wo mani ankọ ho no mankofo bi person mo de ye sekan adwa nanka si ye wo ye gold wo kurum ha ne ye ho chie ye wa ejapade bebre lithium bauxite enso yetimi tukọ ye koduru wi se ye koye kura na enye papa eno no o dance ni hwan enti saa dwumadie no National Reserve Accumulation Policy no eno no wo mo hwe nim se ebetimi abo ho asem e wa hanum sei na asem bi asi emu obrem efie kuma west ena saa asem sie e wo efie akwesi mintim mansin mu na chese yakọ atoye mantem na assembly member ya owo empotem ho ye freno Edward Senam Azaliko na honorable assembly member etua na mo bia apamantwa yi na wose video bi apie montene mi video no menyanya bi hwei but yes e trend mi wie ya me kwakọhwe ene enya den ya apie mu Twitter ubenya X esi a X ubehunu na yes video na echo viral no eye two teenagers bi oba ne be ma ena assembly member koto se wo mo fam dan bi hu na wo hwe position na ememu ano abemu ano ne oba no ejina ene said ye wo mo ye wo mo ho no a eye de yenimu na ase abrante ne pese wo keka na epeke ida se wo se abai wa ne pe ana se bia wase ne pa wie no wone no edi hu nkomo enti assembly members wo ko hunu ye no ne yemu hye no se enkwala nketoa mo maame nom ene mo papa nom ebo mo ho ka wo school de mo abegina abontene ye nie de mo abegina ye ene ono abo twen belt ene wo ka kire abrante ne ababa wa ne se wo mo ye teenagers o say wo mo nya de mpanimfo ye no wo mo anye pa se de osifa de belt ne be hwe wo mo no wo mo anka se wo be hunu say yes next time wo mu ntu sa na mo ni biem na assembly members wo no na eye wo hunu se es wo kire wo mu nyansa kakra
na wo mu hunu se wo ya akola ye de akoda ye enkoye de empenifo ye enti se wo pese wo kire se wo ye teenager na ahwe so nsua de na de empenifo ye na obeye de a ene obeye wo nanim ho amahwe en wo twen belt see nkoda ne mienu so se ka ho no mo nso yoye wuro watade okay wo so wuro wo de enti video na e call viral no yesi uhunu se assembly member ena obi nso gina baby na wo twa no ma commentary enti e baaye no ena yesi kasafidie bi ewo atoye mantem ho ena ye frɛ honorable wo so ampampa honorable jitum so oye say e ono ana na ewo video ni mu no na ne enti a otu sa na mo ni ne say na wode asotwe bi na no opese wode ma na opese o kire omu nyansa se wo ya akoda ye de enkoda ye aha ye de enkoda ye enti se waso ho na apese saa de we na wo ye de a ene ye se ene na wa ye ready enti ene ye enti wono abo asem no but entwa yi enti no ebi nso na enye saa nkomo no na no omudi enfumso mienu entime ma papa emma no kure ne nedi enti no yesi yadane asem no e de amabambofo se wo mo mfamfiri ho ene wono abo se wo mo be invite no na no ya ye Cheslav abeye bi Ghana ha ye boafu kura emfiri ye ho o se hwan ye Cheslav ye Cheslav traho na pa mo ji disa branti disa ne obo no na esan o se yes ya eye Russia ni dru obempo obeboa okay ne abo nti ehu asem wa ha na na akosua ka tu a wode ba enen so obempo ahye ne space ne bi Russia ne space ne bi wa hye akosua ka tu a wode ba e no we bi ni ha we bi ni ho okay okay we sadana last week na me call Russia no me ko na me kire say me die no different from ne die no so the be say be nyambransam ni nsem hunu wa ha asa o ye tie o man ne fa ahodie so okay tie me ne potin o de ya akoso ye be wurem nkomo amudi ye bia nkomo am ne potin ko di ye o de jai majo enko enti ehu asem wa ha akosua cartoon no efa indiscipline ahodo ya ekoso ewo ye schools no emu na was say GH students in discipline 2026 ena obi ejina fa no wachro they are saying it's child right, we should allow them to enti akosua cartoon na wode ba ni se na nsemu ada child right for abamana se ade wotwe aba wa akoda so ana wo tia no na enye kasa na ye bibi ye be kire action a se ayemfa abanka akoda enti no sebe eniema bi a ensem fata bia no na ekoso wo schools ahodo ni na no he video ye ba yi I mean Suezbu for obra chirefo wo mu yi ekasen ekasen enti o se ebrewie dru se ye hwe na saa de no ye pe ho epumasibre we tetiade yanka ya agudie na mom na enye ntokwase edu ba bia se etese de wo de emo agumu a no wa bi wo mo se wo mo nkodidi ubi a eden pa se ubi wo mo no ana ode na no bekwa akoka aduane kom de no de so obedi kan akwa nantia akoye de ni kwan so ye ansa na wa ba aduane ho ti wo mra ne time ya so di se bi na ye bie wo mo a ya na ye kra station kotre o china no wanya asem na domkuma no wo mo say district assembly common fund approval ya emrasebidwafo de man ye won hyehyɛ eda ho said the mention bia basic fast spending isika ene ade but say district assembly for nankasa ade guidelines bia ba contradict the emrasebidwafo na approve no enti wo mo nte ase ema wo mo nye de wo mo pe enti Frank Anodompre ye oye minority chief whip ono ena enura wo kan ho asem ewo omei emrasebidwam eno so kratai afabi ediaba na former chief executive officer said the enkran assembly edine sika saa na was enkran sanso assembly edine de pepepe se enye se won se mensin bia ne hawo ena ebi su chen ebi but ye were approved in Shishaya IGF on quality me hwe won bi wo ho yes bi ABS eko ba wo no wuntimi nka say
sikane assembly in the NTDC MC the open no. It doesn't work like that. Misappropriation of fund. It doesn't work like that. Okay. NT and also who accept and I was 1992 constitution ne cry ye wo efa bi a wo mu HM say article 252 no a vested parliament with exclusive authority say woman determine formula ye be distribute district assembly common fund. Okay. Enti no untimi emfa wo pe enka say mensi no esi kanti no de ye pe no nhihye wo ho enti eno so ho asem wa ha na former NPA boss Dr. Mustafa Abdul Hamid eni enipa enkunu bi ye ka ne ho ayese sikatwitwi de bia for mo nsase a wo masem ne da court no yese ya movie asem no efri court na ewo no e de akọ court foforo enti kane ne wo criminal court 4 sisia aba criminal court 3 enti office of case no swati ana say debi okay debi ebi ana enema bebre ne betimi akoma me ye movie assembi a free court ba akode akọ another court ebi akra na temu ani na wote so no ebi SSS ana bibi ebi ana ho mfa no ana say ebi a kwadubofo nhwehwemu bi evidence bi ni niam bi ababa no ehu behia say ebi abasa bi emu duro ebeba mu a eno so etimi esisa enti ehu asem anopa daily guide de aba na police officers to undergo training in enhanced community policing enti we kra de Japan International Cooperation Agency for and wo organize nhihye bi de ama police training for ya enye wo nko asa agency no ene Ghana approach for na aka abom ya wo mo sa ncheche ne se de ya wo police ni ene emfa ho se community deal se de ejuma na wo ye no ubetimi de professionalism abamu na nidie aba ejuma no ehu IGP Special Operations Team arrest 16 suspected drug peddlers. Esi ade mi se enuboni ho asem na mi se ya doso wo Ghana ha wo. Ya doso eja. Se mo se wo price sen. Ya doso. Na ni chichu pa ne oti honom no ne voter no. Enu ase ba ku bi bae. Na track no che say amafo ani ati. Articulator o. Track kese. And then robone ne fan ya loadi bottle water di akava so no enti ubi abeka so nsuo ne ye de sin oboa ebi so building materials na eguase robone fa adwene enti bambofo no so nanse mo bom ho moden police fo no wo mo ye adwuma pa ye ne ye be chi usesi a sade ye si promotion na wo mo che no nso a ma wo mo nche asomafo no nko a say womo de womo ye messengers campaigns no womo edua ye ho adwuma ade ne ye womo de consignments ne ye womo de an womo wo ho enti afura for yeah 2 jailed 14 years for defiling girl 15 bibia ni circuit court penyina wotena adwam his Anna Frank esiedu ni mako ena wa sentence mrantie mienu 7 years obia womo enkoye adwumaden hard labor se woma kosese abaiwa bia wedding fishia no edunum eno so ho asem ewa ha a daily guide afabi ede aba na apam said ye meka se eneme ye ne total because more issues be address no me di si ewo daily guide mu na fugu ya ye ka ho asem yi ye si promotion na ye promote no ensese ye mane ebe kata ebia ye kente so eno tourism minister Ablajifa Gumashi no ena edi sankomo no wasi fugu ni de ye opportunity bi ne baaye ena ye kan fugu hu nkomo eno nkyere se e bia fugu no nko ana ya afade ye ekire Ghana ye heritage no ye kente ne wo hodada ena materials bebre so ho no ma ekire se Ghana ye wadoyi enti enye se ye promote fugu no eja kente no eno so wo ho no mo ese eno so ye bohu dawuro emo manfo hunu se wo ba Ghana ya fade ne de ye damufua enti eno so ho asema no pay daily guide de obokrata no afabi ediaba aja micro chronicle wa ha na chronicle no and oseya yenkenkan Proverbs chapter 3 verse number 27 no or the asem kese bi ato ho ewusem etremiensa enyimu aduonu enson no na ho na wode yen egina ye
na ma menhwe baabi a samufo adwempo no na memfa kakra mfiri ho emra no na ya na katachi beka se katachiw beka se usually no ya na ewo page 4 enti eho na maba begina sisi na page 4 ho no samufo adwempo obaka ya enra ne na nsampo na EPA fo womo so womo ti bremumu mi bremu a sisi aya atache ya professor Amakluche ne nkrofo womo so womo ye piloting na womo de so ahwe nko ano ayi chronicle say ye de $35 million ti bremumu de piloting nko a osi oh no no na no cry ye ne ayi Professor Sampene ebon koma a watch say ade iwe hu anasan kwa ekoto be kuma because ni aye adwane free ho no anu yesan de beti nsuo no ade no aye adwane free mu no no nti ade PVC pipe yi rubber yi se plastic yi dia be ya no ne ade nsuo famu yi eno ana sa de kode no ane ye dwane afiri mu anu nti no nti ye ma ye kofa rubber yi ana se plastic yi ye PVC yi se wan ba ye eno na sie sa de beti nsuo yi mu atache no so de eguso wase ye nye dredging ye team ti nsuo na ni be hyemhyem so na ase ya atache nkwa unhu akawa eno na samufu ase we de bia mfa te wase ye team ansa galamsefu eguso wo ho wo nkoye otimu osoro ho no omu gina mfinfin ha wanya na afompo mfinfin ho a enti be firi ho ba no e beduru ha na sa yifi na sa akoyen yakurum ho no ma sa anom enti na konkran betnasi no fanka fasat na nyinam konkran betnasi no ka fasat na nyinam enti no we ya se enko ba bia munyai na say Nobel syndrome na anu kopie parliament no a Deputy Health Minister post agenda 111 yan nkofo yan timi anwie eka ho bi na emisa chasemisa etwa yanum ana na krampo kodi opon kroma abobo na adwen ma no mrahye bedwam ano na Dr. George Drew wono no watrans din no ye critical examination efa Nobel syndrome ne ho so ndo field ho na opm wo page 4 ho no a se mufo adwen po na se ho no a no a was a critical examination of Nobel syndrome na was eya na se Ghana fo de o mani akobu na no eno ase na nkrofo ka o madwen na nurse fo na nurse ni no a wo de o bone suggetre say wono na create sa Nobel syndrome no what yanka yes a hungry man is an angry man. Nti sa no omo de mpade ma han na omo de. Nti obaji ajiso man is cancer because one come de no. Eno ne ekoso nyina so no because mpani ho no so obi da mpa so. Obi ni okita sika konzo onyampa da so. Ni nyina so aye kan nyina no. Unhu o Apam Community Clinic. Dabi. Adwoa International Hospital unhu bi. SOMPA International Hospital unhunu bi na emom aban de no umukuro government hospital ndie ho na esie wan district hospital okay ho na esie enti sa aban hu ni ya eja asam no na wa ha no critical examination of Nobel syndrome no se aban wetimi ho enkomo no aye boni yi a kensi opm chronicle page 4 Dr. George Odru na ekan one of the abai se bobo chiche free nsuase be kasa den chemawu a ye nyina chinye enti anasefo no a ye bo mu sujetire no ankura ya asabia no ensi ho just aban de nyina ya aban de no a nti wo mo ye omugu aban ni mu ase ana aban ni so gu ni ho ni mu ase sampa no uyi sidi ha na opese ohwe nkwan sidi apem safi what you say na akura na ka kire na papa se uyi tu sidi si ana wo pe wo nkwan se si chi
enti ɛho nkɔmmɔ no nie na sɛ aman ne pɛ sɛ nia ACC yɛ na ano krampo kolebu papa ya oda kolebu anu board chairman ya Lambusie MP Titus Diempa Beyo Professor Dr. Titus Beyo honorable no above could do professor I was a honorable sounds why a doctor one walk out catch and as if one say walk catch there this patient now that one it could be you it could be Dr. Beyo this one more nom to kolebu ye one to read ye one to Confanochi ye 37 police hospital oh and you know clinic na when you know any government hospital one more to ni ye umpata mo government hospital na wo ho no so mo de akade ne kɔ na nurse fo no apomde adwuma yefo no wo mo hwe wo mu yi a yenya sa casualty we bi nti a critical examination no ene ya kire mu sa no ehu hia pa nti ma yemfa nkwasa nurse fo no nko a ebinum so ba nye binum ye beto wo mfo ni bia oni pepa na no anam akwesu nhira kora kan hai binum wo a ni results no amfoi ma mfa nkofa nurse na ja ho na me adwuma me wi e befa ma adwuma mu manya sika kakra nti binum di adwuma pe ni sika pe na de ko wura mu nti pepa ni wo mu yeah ama aban ne so pepa ni mu so obema o ma ya adwuma no wobɛyɛ ama wankɔno no wɔkɔfa mpa no wɔmokɔfa koraa de ba no koraa no ɛyɛ used ones no wɔmokɔfa firi aburokyire de ba no na ɔde aba MP bi akɔ lɔbe na ɔde abrɛw na sɛ mpai Paul St. John's deɛ obɛtumi awiɔ no pa ɔda so a na ɛsɔre nnua deɛ no bi anaa obɛtumi de nnua ayɛ wɔmoyɛ mfa wɔ ha ne akɔfa ne a ɔmɔ yusu wɔ amɔnɔne no a wɔmɔ atu agu no ne yɛ de rɔba afefa ho ne yɛ aba MP bi ba wɔ se ma bɛ donation ama hospital wei no akɔsesa bi no de aba bɛ wi ase no wɔn MP ni yare nkɔda SOMPA no so na ɔkɔ South Africa na ɔbɔfoɔ nim so ɔbɛ wi ado ati a nkɔhwɛ huhu yie ɔse ɛwɔ ha ɛna ɛno nso dom kuma no wɔn mo yɛ mbrase bɛ wɔn mo yɛ nsɛntwerɛfo nhyɛmu onyafo no dɔm pɛ na kasa ayɛ wɔse aban dom ka 7.33 billion or the donkuma kana what the mentioning assembly no what do amka 7.33 billion Ghana cedis abaning tua ebe kwambe so no fade wo muka this the assembly common fund no abaning fan koye enti say district hospital wo kra yenya akade yan fan koye nyina no common fund na kam 7.33 billion drip machines here na anu nkrofo bi asase e de yemfom nwuma yi say nkom de to say scan nkwanti om de koye pa opa nyame na make minority for na eka ana chronicle dia be da page 3 ana wodi aba wa hasi enti ompata mo mpuntuo na wunhunu ye no wo di kogu DC so ne DC yi ne mfo sa sem we no maybe say onabo Godfrey da pa won Kranza South ana say onabo Pato Kranza North okay say drip machines no yeah adwuma na common fund so chronicle say don kuma ne say abane de wonka no koresa na persons living with disabilities sika na ya wo mo di bi toto fridge no mo ne eno efiri ha wala eno efiri mu eja mo wi na me ko inside Africa Nigerian diary me offer Tinubu wa appoint inspector general foforo IGP foforo your friend no Tinju Disu wa appoint no say wo may act as IGP ana Pitobi say na no nkrofo bi ekwaje ne nkwafiri ne nsam in fact omo de ne ho afofi Yankopon de ne ho afofi ama mpanifo akwaje no ana wo say omo hu safo no safo no de onya hu wo but ono ankasa de ye hu no a ne ho ye wo say oda na alatafo nyina ase se womo abom pai pata na chie na asem biasi e wo Ondo Celestial Church akrabrifo na akwa tututu wo ho achi nipa nsia akosie asodem e wo Ondo Celestial Church wo makwachi nipa nsia ade wo masie ye hu wo nti se eno chese new IGP na wo mo ayi no Tinju Disu no ye assistant IGP sisi wa ye acting IGP adwuma kese na Chronicle say yankenkan Proverbs chapter 2
verse number Proverbs chapter 3 verse number 23 no 26 no na ejeti hai do not withhold good from those whom it is due when it is in your power to do so. And here 23 chapter 3 verse 27 no mfa yeye nkame de ese no bra ewo wutumi mu se obeye no nti we no mfa yeye nkame nurse fo no mfa yeye nkame Ghana fo no mfa yeye nkame hospitals no ewo bra wo wutumi mu se ban se minority fo nso se mfa yeye nkame district assemblies no wabreko wo wutumi mu se ban se mo 7.33 billion nti o kan se ya obema kokwa akuafo nso aka se kokwa akuafo no so se wo so mo de ewum ene wo mo a mo te ba bi asika wo no nso a wo mo so frɛ wo mo de wo ho je galanse mu no enu nti mampani kufuo wanfa yeyo anka me yijimbo achentwi so bi kan na mra se bedwane no wo se wo hira no kwese won kwa preje na secretary Eja eye pasa chronicle this quotation ni ba eye pasa chronicle this quotation ni ba na yesre ma ban emfa yeyo enkame apomdin adwumayefo won se de bia ye betena ha ni chichu pa obrempon wo ka bi ma wo mo pa no kre se bibi ikoso na ban ni di wo mani a ya na ye beka ama wo mo ama na yeyi ampa enti se ne wo mo so bedi yani a nde yesi ebom ye beka ye beboom ye de ano beboom ya no klo no wa say ye yamfo se ge ye me say ya ti ene ma men kan kira adwa se anase fo ne bi ya no klo no wa na ye de ka bia ma wo ya no klo no wa wo mo de nsem hunu a ye de beboom anadwa man kan no what you say enti say ye ka bi ma wo no ye besere wo mo so wo mo moa yen wo mo nka bi ma yen no kre ye hango hand cam sakona nsaba na sa no birth syndrome ya na ye ka ho asem professor titles be you said your brempodi kan no wo ye medical doctor esan ye professor wo ye mrahye bedwani ansan wo ye board chairman emakulibo wabene enti a person of caliber no adawroma wo kan bi esi yetie bi na wabema education bi kakra ya mpese me ne etiefo ehye say ye kan no birth syndrome ya enam so ama obi ahwe ne nkwan ya ye ka ho asema no birth syndrome say enye yare ya da bi enye yare ya interdict enkrofo enan ewo hoyi was ye ka say no birth syndrome na enye say bia empani ho nko a it could be but e kire eniema hudu bebra wo mo health system ni mu no de wo mo tiase say ye ka say no birth syndrome enye say ye di obi aba ya sabia na ye se mpani ho e we bia emergency unit ana bibi nko ada bi it could mean several things na di kan betimi aba say wo mo di nipa ne baaye no moja eni ho say eye e bia kwanhia ana situation bi a nipa ne behia blood transfusion a e bia moja kra no ebi ni ho nti ye gene to ho kra nti ye gene to ho a enye yi so instead say e beji nipa na to ho wabra ye ntimi emma the services needed no and ye beka chen say mpani wo momfa ne nko ba bi foforo what you say ana say senye moja krampo na eni ho a ebetimi aba say expertise ana skill bi eye unavailable de nkasabre no bi gina no so ahwe no wo wo anesthesia no wo mo ne ye frɛ wo anesthetist no wo be hwe wa say operation no exactly wo ma dwuma no ye soronko enye wo bia na wo saa pane no say ye kwakoye o surgery ana ye de upie mu e wo operating theater doctor for na e take care of surgical operations enye doctor bia ene ehwe saa situations no true enti e bia kra the time a ye di nipa ne ba ye se obehia surgical operation no expert ni ho e bia nurses na wo ho se expert ni ho a me patcho ye beka cho se empani ho okay ye je oto ba hwan ne be ho sa
beji watu wa mo be wu because enye ho ne ye ba beka cho say oh madam mpacho moje ni ho ye doctor obey operation mpacho doctor ni ho there be it's no bed syndrome obi ani na dwuma mbrofo exactly okay no bed syndrome sa na ye beka chiro empani ho mpacho mo fa ne nko ba bi foforo okay eno so eye another thing wow enye wo mo nko ase bia special department me fa say ye di obi aba wo yare stroke ye wo unit a wo mo hwe saa isolation room ye wo beds cry ye de patients a wo menya stroke ye first stroke patients ento normal empano a ayare for da so no enti wo bana saa services ni ebi ni ho a me pa cho e beka cho se mpani ho enti fani pane ko ba bi foforo enti wo boss anema we nyina so se ye nhunu se de be ye nye se bia physical best ne nko a it goes beyond that na de wodi twa to a eye mobo etwa ensunu mu eye human attitude ai se wo kwa ya sabia no birth syndrome no ko empani ho no ko simply mean say ye nye ready see e be ye adwuma ya bre yes eka ho pa empani ho no eka ho ya bre ye nye ready see e be ye adwuma me dem upon the baba be yimi mai ono na shift abawie ye ono obebo night obebo night no pa no a ono obepon akofie no afei na chese obi moto abo obi a wo ba ye ne nan ba ko ayida baabi ya ye pentem moje bram obi pra ya ye de naba enti wono sa throughout the night na wono call night shift na wapon na wabre na de wo ba be yi ni nya maaye no me patro enya afi no wono e ba be admit wono wa ba be hwewo enti mpeni ho okay it could be say e bia doctor bi meken ayasa bia ho nyina wono nko a eneye doctor ya wo hwe wakwaye operation be 3-4 hours ebu akretimi komu 12 hours wagina patient ba ko so aye adwuma wa bre ni ye the emergency biaba ono doctor ni no feel say he's exhausted she's exhausted wan hwe no wode ne nsa ekoso nipa ni mu na bibi ko ba sesia na nipa ni efiri mu a ye beka say ye ne nsa no na nipa ni wuye enti wo feel say that time no mentally physically no onye fit to attend to sa patient no enti ene empani ho enti wo nso na wo ye afọ anade ye afọ nam no enti na ye frɛ ne patient no wo eso onya abotre enti no ye besre se wo find wo ho situation bi saa mu na wo kɔ baabi ni ye ka kyerɛ wo se empani wo for whatsoever reasons bi amabobobo yi bi so a wonimu a se wo capacity no a me pacho pe baabi foforo ntem so na fa nipa ne kɔ e bia no akonya nkwa ba sa wo beka sa woni wo mo ekotwe de e bia mo betwe awie no na nipa no ne nkwa na ayira no ye besre but apondi adwuma yefo no so yesre mu pi enu a ye ka ye di sa story no komo fa kusua pa na wo hwane na no pay you efa interdiction wa mana mo wo hwane fo na ye interdict wo mo no me posti video no me catch your comments any amount for personal experiences wo ma ba be share e wo video na sia you ma vo makan amabre ma respond ya amabre en ube hu se enye baby ba konko na sa de ne koso e yade a esisi wo baby bebre yenka na wefo de na aba enti na yeka na concern ba ko aga na fo e kire ne se abrantie ya wo free mu ye na ye de ne case na sam na aba ne ye de bi da ye ho so no yesi baby a wo call ye bia me ye mpese ye beti se kolebu fo nko na etu anamo sa yare sabia miensa na ye de ne call ya ansa na eventually ye de ne call kolebu no wo mu nyina ye pese ye te wo nka police hospital 37 ansa na kolebu ye pese ye te wo nka sa na Ghana fo kan say na wo mo maka ne ana is it because say eho e na wokofiri mu enti na eho ne yetu ana mo ana enti eno ye asemse bemre ne nkrabia we are yet
to hear from. Of course, wom say nipa na free baby na call. Sa nipa na free mu yentimi emfa nkwa no emma biem. Na emom no ye betimi prevent this thing from happening the second time. Say dey bin si bio. Enti Professor titles be you. Ye da na CP e was education na. What no. Yes. What the amaye no. Na daily graphic nso bai. Womo de womo afri apomdin ne ho. We de 2 stories na masori. Womo afri apomdin womo se nkane ho asem. Ghana for complaini. Says it's auto prepaid na asa. Enti se bibi wo ho no mo energy ministry. Esesa womo ye ECG fo a womo nye ntem meters ne na asa ya womo ye hu. Womo so se meters ne for to bi ne ho. Na de ekọ no kra no womo njeda ehunu enti eno so ho asem e wo hanum se NCA fo enya 30 years na 30 years na wo menya na Sam George ya wo ye communications minister wo se wo mo hwe anim se ebedru 2028 no na ana enye 2028 there be March 2027 okay enti yebedi 6th March 2027 na chese next year no na 5G network no ejina so say pampe anye krade ohom chichemu aduoso 70% of Ghana's population coverage you know won betimi enya access to 5G enti eno so ho asem daily graphic anope wodi bi ba mi sensem kro no a na daily democrat nso FB ede eba anope ayese nyensen ne awo no se wanyensen pa na bosome nkona so na wonwo ye bo hu se ye pese ye operation afrefo no efrefre sa enti mejimo anu asiye makọ mo nchen abra enu achi no na de wo mo de be fa pa no so no nso no na obese ya bobo ni nyina so de ama ma menhwe de agina ha udin ni bia wo frefi waduru sompa o Opani kasi udi abebe ajado wana mekata finis do mi kwa benya do me kwa benya ajana wine yente wa no pay inkibiso udi sumpaka bidini huare ajana wine sompa do me kwa benya lati so wale ni papa mami chia ikabi chaba osuna aka bidiba ndio ubiani hadi zibro chama juu ndio ubiani chawa say boy juba akasa sa you best syndrome ni sa nyabaya kosi haji ayemi wawa se be ba sa ko fuya ye to wa ni so se bi kisi pasa be say nyama be tutu nyama bu be say yanti ye ba se da na so se inda ye chen kakra ye chen kakra ti se obapeyi akra to 400 Toyota ambulance papa eniba elkoye semyo obi amudi ba ya pass kwa bo di sikanya ye to da bi entiga eji ye be se e abote ka kremi eji aye ko beto ye ba ye di eji because so papa number ye be se ne ya ye buba nka ja bibli me da se no de odin bia ofrefi Hello. Dabi. Kona sambre biu. Udi ne bia frefi. Yena ne nana kwame ni boy town sompa. Nana kwame ni boy town sompa yentiu. Nana pa na mi asim je nkan no abeja phone na. Nkan so na. Re kan ba ko no fa. Edu bia konya na okọ the main secretary eduru ho kan ko no fofo bia nto abanma no. Akra na se mo boduma sompa for mo boduma o fesa abre bed asemo amokanya e pese ya ka ho asema ka then chirimu na doctor na so de baye no ano so beti me betedu ba bia nka o di ambulance ne kura nipa ne demu no nka o mo hwe nipa ne kakra won na nka nipa ne timoro ko ba kakra na ansa ne bi kura ya de na ko ba before nka ana say yankaye that you make do ba di kura che say ana se fo ana se o mo e o ma se ye tumbe hwe nipa no omo ma ba di kura aka ni si kura me ka se bia se odu a bed ni ho on tinchemu bi pa enke pe bo yin na be ni mo cho mampani o ye no mo di obeya bo ambulance na mo kwan so ba bed na de keka ho ani na e ba no
and hospital at the end of 111 as you say or twice so if you're now or the complete and then also between hospital yeah MPP Belman to us now or twice man so you say you did you say obey up one more money to a connection. Now she have the internet. Obi a wono so wo pepa ana obo ni botom ye de obeti mabua hospital bi ama ono so nya bed ni sane ma no obi na support a ebe boa me na kanko ebi na e ni o tira na ebi na e na ye ni bi fam me move forward no be boa e na be bia ko nya men come on nyame on kan so ho wane hwam wudi bia ofrefi. Good morning, me bra. Good morning, sir. Me pacho bright ni am ka ta fe abuso kan. Mo bright into you fra abuso kan. Na ni enshira mo papa fa emejuma pa mo ya SOMPA. Abuso kan for mo ti mo papa ya. Na ma be live program ba ko abuso kan e dia mai. Ya be badodo. Me da si o. Ma min chia ona bo Joshua Amido Akamba. Na min chia Honorable Alaji Yaponde in charge of operations and Honorable Carrie McCaffrey in the network award TV. The American company any lawyer Zima on the what them afford director. SOMPA FM. Yeah, me say yes here bra yeah. You didn't call hospital for hospital. You see no bed, no. Oh yeah, they need be back. The patrol ampa. Say Tibia will be banano. Ghana Navy back. Minim say Ghana Navy back. But I won't say the we are before a war parliament. Or more cars than we. Or more year or more cars than we a war parliament. With my soul, they say, and yet they need be back in China and their parliamentarians. A China war or more can want them. But no bed as any. And then it's Debbie. And then a parliamentarians for Asoria or Mukan wants them our parliament. A boy be a call. A year opening be buying China or Mukan wants a man answer them. A question may be solved. Because no bed as any. A idea a down that I said. You more parliament, we shall ready my and Kamuba yes, because of Abia or Muyaria or Momuquaman on it, echo some Muyaria. Or Munji, yes, now, echo so a my animal. Doctors maybe I say, or move patients now, echo hospital. Yes, if now you move, say, or move patients, echo hospital. Uko hospital. Yes, if follow. The real Muslim and no better Sakrano. One shot. Over them crash you. And here, the real is here a health system now. To throw now a government hospital now. A war man. What does follow and book patients about hospital? Let it follow and book patients about hospital. Everything is that. Medase, Udin be our free. It didn't come any far. SOMPA and you also to SOMPA. Come any fine too. I'm just for the chair. SOMPA. When you are Joe, market yapa. Mommy, doing a year. I feel my dream, imagining a oh, amen. I know. Yeah, I think I can't see a Kurma, some Belgian. Because the moment maybe a farm, but they didn't want to come up. And I may say, the next time, Papa. I don't think I can come out at the Jumbo income in a chairman. SOMPA FM. I'm in charge from Poncodia. Look at my Michelle comes about them, but talked about me. Opening. You are not the first and coffee, Kago Cabra, Zabula, no one. And once and buy Japan, and then it's for one guy that person could be free. They see ambulance and then a young woman with me, will be yellow for the woman with me. Some of them are woman, Chomoka. Ambulance for no. Oh, we enjoy fan out never. You will be on Nippon Moon to the service lady, ever form. Who is some person in Jomoka, Capital now? Cabelli. Somewhere. Because, yes, because of Kaidia or another idea, but over here, they're talking with your Kalana and Samaba.
and see who made mountain. So you know his canals and also have training in it. Emma. And to buy the be okay, but be allowed to can be now. What a much, but for no, the one. It's the no money, a queen. That's someone else in Chomka. A banner town Chomka. That's service another demand, one of the Magana phone. Or when you may. Because none of the ambulance we buy him. Equipment to deal. And to any you, yet the Udo. And then you video castle, a bench, another one. And you got a fellow Mama for to Taba, and the day. On your own go far, Kabuka by him. Mufakabuka, do you want to say a ambulance? But the best Gana for you, I say. And it's for a crocodile job. One can't control my Gana for. Umuncho Cassilica. Umuncho Cassilica. No, can you hear it? If I'm sure my Gana. But I look at it. That's true. You can't to be moved. Your friend of the business. You take $. And so, no more boy, they cost no pay you, pay the 7,000, 8,000, and 10,000, 11,000. And then you went 4 liters, let me turn 2.7, 3.8, and then I'm trying to see this. More, because we are for some permanent and work at your papa. We didn't be our free fee. SOMPA FM. FM idiot, make a free Santa Maria. Santa Maria, a DNT, SOMPA. So, Mamija with you for Nigeria, Urabuache Japan. Oba national chairman. Na media appropriate kwame Japan akukudu for baby obi a no pay mechiano. Na mini bi be kasa o say the on dia CSA parliamentarians no dey ye dream say no bed omo wihim. Na adie na che ndi say ache na say this time no omo hu say adie no edi nya na je say omo wihim a eni de ye say panyin bi bendi ma omo wihim. Then you call it, say, I didn't a near me no say, shall no bed living and nam so mammy, you won't come for free moon. You didn't free, no come for a free moon, what saying 2:11. You didn't free as and the Guatia Vanamra Colebu. You do Colebu, you be baby, on can say no bed, and almost me ever where they say Colebu for a clinic. For a clinic, the same procedure, and I'm Namswa, Omobaya, say blue bed. It means I'm going to make us if you do a grand one, I do one to Croco. A year, I said, Miss Vanongo from Kulibu to Pori to reach hospital. You do read, and last week, comes there almost sad to be viewed a day or Honomo. Or can see a young and ban at Sonabo and I do a matching 4 o'clock. You did no man who free me. If you have to me pay. And you won't be now say, and then Oma can say, you won't have Nasani a man is in a year. Now the can say a pay me back. Now, see the politicians, oh, yeah, and I say, oh, yeah, not then you know, you be and go so bata. Drip machine, yeah, or they say. Narebu Baru Kokraba, yeah, woman, you abusum Nambuna at a call a 2 years by sea. And then who call what they say, Achima will be a just out. And no, near me who video. MC or need go for Omdinam job. Oh, I didn't buy a Bergman say not just a Namu Kutu Puna Modi. Bambuna Diamoke, the Nana Papa, friend, you are the buy. I think the idea by a movie in Namuzate, yeah, Coco Crab for Omra, meanwhile, my phone was Umbia or Moka. That's it, and oh dear, we didn't be our free fee. Accra, Ghana, Mo, Robo, Yaman, we are mobile mirror. You, let the Timmy at my farm, some perfume hanging out of them pound, Joseph. Yeah, Joseph. Oh, are they? Yes. Pardon, I fear them. Radio station, dear, no, yeah, my pack the Yaman. I fear dear. My pack man this before. Mama, I said, I'm for the Navy. Or buy no freeing. Na Orobo say ye obese party ntini ye che ye chama ye tie for ana right about what kai mo mani di ana domin na yoyi what am mani di to be come chama yen atidi enti mo fa ye mren
Akasia, oh, sheep, or Robo sheep. My Jerry Fire, the Amre, yes, I did a bit too much. Now, Robo one, you won't. Coming here, not having on your view. I don't matter how many be. I mean, yet the Yano. And I don't matter how many be. I mean, yet the Yano. And Nia answer, and Nia. And Nia, and to say Judas Subani be Bebum, or the young Nia answer. Yo, upon that, I found coming time. Yes, or Banka, or be a bit of and your Ghana has been near course for Ghana. Can you grab it? I'm on Frafu. They are Ghana for me, only but for chain. Ah, what like ya? I'm better. Let me know why. And if you Menquan used to be tobacco, me told him that Ghana. First, let me be there 1 minute. They take 3 days to know free. Never any pay. Hey, Mahama and Tawanuni. Okay. Agenda 111. Na Mahama is the Pacho, Mahama is Tibia. I was so Tomana or Manjo. Tribano also. Oh, look at the confluence. I may have you have phone to me. I said, because it's not Kotroka National Airport, Nakotroka is cool. President Mopatin and this party, but not here, never running that here. One may go and to the mine. The pastor one may go and to the mine. And I'm moving the party there. No more to go, Moses also. You have all your president. Oh, a galamsey. Oh, and this is to galamsey. Through to my yet or my Ghana, and you want you. What was it? I go to International Airport. If I was kind of for the Nasa. But that's it. Wouldn't it be our free? New stock. If I'm maybe some kind of better. What we need, Wapa, now some band, and make Chaka. What after first? What I call by number Chaka. If I'm maybe you can see how better. Ah. Yes, maybe that Mambo Beauty. Before you know what first. What I call by number Chaka or two. ABC, interim free abed. My friend Chaka said, oh, and I wish you, and China, I could have. And I Jerry, so we chamina. Kesakuma, you are Shama, or communication officer, Montumano, and our calculation to Baba Sadik, incoming MP, 2020, French born on Echo, Nicono, a more ball, a conscious and a market of Wama with Canifi, conscious and you hint you. Yes, we'll be bound with Cantra, and what the son said. If you feel bad, Abba, in Coben, to eat more ambulance service, don't say in Chom car now. Let me say, 2016, not Ghana phone, the word, no beer, he said, Akufado, or man be the president, that name, he said, yeah, or they are the papa, because you are not general. That can't get qua. San Trump did check Ghana for, and Mama, 2016, what is doing so, and to a Tuma Mama, yet 2016, in an underground, not Ghana fully, yes, you, Yampa Mama, Akufad by. Ghana for someone Akufad by Ebayam. What the every Patama, you want to say, the young, you can, what we can convert to a corporation, to go real the bush upon, two months gabo, and to what time baby, Roman kind, one Kuma kind. If I told you, I come across speech after come across speech, I bought your nominee, or think of a betray. You, oh, money, yes, other Casa, that's it. We didn't be our free. Hello. Mo, I don't know. That's it. Another time is that come with you. Then it's incoming as customer. If you can come with anymore. September, we had 6 4. Papa, I get like that. And I said, Lord, it's a big organizer. On to a demo of the Pokemon. And I had that up in my hand. And to the Pokemon, you know, organizer. So, can we ask him being in a become? Because being in a thing, the highest. Now, the young me that said, your key patrol. And a friend and Mama got to went to you the police came by a 40 percent. What did you know they are allowed to be Yamayan? And a home day, last time maybe about and the way I was come up.
can say that I know I can have it anyway. I'm going to buy everybody and a grandma that something. I die more. What is it? Take a book for long. What I got to clap it, baby. Bye bye. Well, we didn't be out free. Your friend will go up on some. Ashoma Estate, a jump on saying too. You already made a master program. Really, my idea, Namo, and Mr. Muka, more radio for you, Median Akaka. Is that there? Yes, radio, you see. My can't come out, a Magana, a Tumpo. Nipa, Ombe Magana, Tumpo, the shop with someone, and from whom radio, and Pramaka, and I category. Or more, Frebby. And you get a bois, Muntining program, Mr. And ye share minister for you now. Then I need the Amra, dear Hadno, or Mamaka, the whole day, maybe 10 hours. Then I here now, so me would be a candy of the Magana. If you are posted of Gaya, Chiani, this uncle, a babwa. If I told you to me, they say hospital and funny. Why the phone to Hana? Why the phone to Ma? And what happened? Give me and Pano, making mommy better, just 100,000 activity. Mayempa, Mayempa, at the cohort in just 3 months. But what are they? Because that's a Yana Krumha. Now, when we are say, I from 4 university for training on. Ah, one over for some partners, mean to tell you what some partners with Tana, not the Kakrato. 10% will be a million power Krumha. University be organ Hadiano with training for women and Kacho. Ah, oh, no, okay. Quambeso. I think the only woman would be a home to carry a Kakasiano. And no one almost want to can in Oko University, who could share, said you didn't crack, because what share the actor. Now, and let the University who could share the intricacy. Say one number the 0 million 900. And the next university for university from 4. I didn't university will be our practical university. Now, what was engineering? Now, about engineering, make up police in my head, make up soldier in my head, make up immigration in my head. As you know, question I technical and be a patron of the also himself. He said the apostle of Joseph, no money. That is the professor now at Radio University. They are also engineer now, Mosun, where some security demand to pay. When you mean your mind to see that about, and now you're for months about when you mean more, but that's it. Ah, what are you doing commercially? Wouldn't it be our free? Cantaman, what to call you into? And I want to job. About what you see, party, I did on your DD. You come to me. What that your papa. Ah, are they? What the heck, what to be on the piano? Oh, Abana Yadi, what did you come papa? What are they for? Yes, yes. She also what it is, Lomasu, a particular status. What the bomb will be on the bomb was $2, $2, $2. Means me come, at him on that. Oh, a class to be $1 you need $1. As soon as my is now the bomb was up. Now, Mama, do more than Abana Yadi. Oh, to Abana, Party, oh, Papa. Be better, but no matter what they are sure. But what they are sure. I'm running there. You may get crown mount. A boat for Sunny and Kama. Abamu, what is that? I'm going to work at Paris for years now. I said, November. With you, we didn't be our free. Good morning. Good morning, sir. How to send you the Kayo? Yamia, we are more answer. I thought you only have one room. Yeah, who I say, no one can say. Mura. No, Midiani African Cantamanto. Every vacantamanto, yeah, into you.
Yo, me chia SOMPA adwumayɛfoɔ nyinaa. Ɛtɔ so bi ɛka papa kyɛ nyako. Ɔpanyin a n'adwene mu dɔ n'adwene abɔ pe. Papa wei deɛ wa medi chairman wa MP ma da ha papa. Yes, delegate no. Mu me mo panyin wa kyɛ nyako. Ni pa no me medi chairman. Na PP nya nkabo. Na when the no kuro kai. Ya nyipa wa ni bring them. Minia me kɔma sɛm so ayɛ ne du ba bi a ya na mo nsɛntwerɛfoɔ ne di mu ya ɔkaka. Sɛsɛn. Aha, wa mu takora nka mɛka no wabuta. On sɛ yɛ chief wo so no deɛ mo ka ya bɛ ya tu. Bɛ yɛ nti so bi a bɔ so. Ayɛ ne ana ba no sa. Aka ɛho tituma ketewa bi a ni ayɛ ɛho ɛpɔni a ni aka ɛkɔ so ayɛ nka ba fuma ayɛ nka. Na betuma no bɔ ne nsuo wu ni deɛ ɛkɔ so ɔman ne mu. Na matida woti ewura mama ti o kra di ambulance e ya se no munya hwehwe bo an ambulance ba be kano because your Ghana and o kra container e di ba Ghana am say ye di ba ambulance e ya o man ni ka e di so di ambulance ni be ba mo so e focus no mo ko hwansa o mo ko seti adukro di ba o man we mu no because e di do kini ye na apomo an do me ta ko ba samto no o riba ka dembi imagine how because I'm one of the problem. I'm afraid. The better I hear them saying that more player more. I just yet to hold it is a problem of more check ya. More player the dada no una twa to din bia ofrefi. Auntie Magini o me kasa si o kanshi. Mo Auntie Magi yem fo ntato. Anape mo abojumanya me shramu. Ya me say. The best rabbin ambulance and when you see you and tiny part of the dash. I'm your son, Yari, and then the clear. Now will be Yarina, the new quality. They are constant penny or no, the planet that tax the Limusa and one. You need me partner. I brought and your more crazy baby say, I had a baby emergency or be Yari, yes. Monton Pani be brave, some emergency. Amato will be quiet, Yam the not to so. Yeah, there were my gun and move. And she's only penny needs to call the private hospital. Only Panobe. And I nurse is over no one me and Fonso. What can any panel cry? Oh, wow. What showing him a Jumana throw? Now, yes, I put Sran on the acquire nurse, a Jumano. And to one who need part. And I did be any point in all so fair. Who and yes, that's all, mammy. A bit to me at all, papa. A bit to me at all, near. And she had dear Naya and you. Yeah, that's not buying. 1 to 2 near me, and I can't afford that to a bama. One more, and now you're a friend of more memoir, and could also be young. And I said, what the iron for, what the iron net for, what the iron teacher for. You will deal with it. You are to petrol. What's a real $1. Now, we'll cut dollar. Now, we need to the cocoa, the dollar, next to the battery. I'm a cocoa, another form. You're not, oh, yeah, dear, that poor pie, a what name. Shall want to work it, and so you better. Only Yamina. And then you made to us Antimagi, and obey yet over Pemha. Na empeni hoi 21st clinic wonko honko tibida abribia wonko no empower ho konwa kra san gugu ya obenye ba bia atena ma ho atowo na bia baba ne namu amamfana ma efa ne ho ne nyina no na yesan so e de apomuden pa e ma wo mo na ye hwehwemu hu se ateka yare na wo mo san nya edura etu ase na nya no nko ho adwuma na wo mo yo yare bia wo mutime no stroke yemfamfo afikyire wo kan no wagya de wo hen ene e kan ho nakọ ne yenhwew yenkura bataburu dunum e wo man yi mu enti Ghana ha de ase ba bia wo hwehwe ya wunya yen ero nti ba bia wo no udi kan gye ahoman 0540 311 311 0540 311 311 na wachire bia wo frefi ne akire nkura bata wo ho ni nyina nso ayare sa pepepepepe ena abenya enti anu wahye ne nso enkran tantra he run about no so ehona Dr. Sisters ne dom no ebo adwuma so no ede so ma adasa wo mo wota kwa nyina Roman stores no ena abenya yen enkran Children's Park ne nchen ye ne Presby Bank ne die nimhwe tachiman sunwa kwa no so Gem Bank dandadanum
ana afi sunwane regional hospital say wo kotachima first gate wa teaching hospital wa say na making e ho so won say kan efi akuma number 9 taxi station wo ho ana ya akure ya nso no won say san kan e wo ahwa overseas baby asompa tv ne sompa fm wo no timber market nchen ho asantimamu ya na wahye no so sa Hajia special local foods eye aduane pafie Hajia si di aduane papa na won kwan na wa bra ukuta pomudempa enti eye de nkwan gu ho de abomu da so ne nyina Hajia ye ho adwuma wo ya no panua ne ye awia de ne anwumere nyina ya no wahye no so obesie sweet after meals ne nyina wo ye ho adwuma ene de wudi in between meals ne nyina okwa Hajia wo ye ena ono nso ato ne ho apete wiase nyina apa na owo so enti baabia wonim fa bia wonim hofa 0246 359 921 delivery for no ma omunye busy wunya frɛ Hajia na wa frɛ kasa ne yedi nsu papa ato apreko esanse wudi aduane pa no mu nsu pa no eba ne sɛ te sɛ de wakum owo atwa ne ti de aka ye homa yare ye mmen won sraban na kampese ye bo wudin a ya bobi afra busua no kasa natural mineral water wo bia ebenya ne seso sachet mu de ho ye wonto nkuma kese ne adante mu de ena ye wo dispenser no enti se ya ye fro adwabo bia ne office ho wo hia kasa natural mineral water 0206 469 430 ba bia oto nsafro won so a unya won ye baba kenka won sam no na fi awudadi a wode amane ye no nso ye de aka ho ewo shell signboard and crime spenters kwan so ana kronoma bo hia kumasi asantimamu 0244 867 068 wo madamanti ye kenka won sam na ma eja slide number ede afa Facebook ne so na slide number say the NPP has transitioned from New Patriotic Party to Nanes People's Party. Full of arrogant, dishonest, and violent personalities. Hey. Don't trust them. Me say, slide down banana. Nana kwa mabatan swaba. Baumia. AKA Dr. Baumia will be president in 2028. Or say, they say Aban Papa, yet they can't pay our cocoa farmers. They've given them a beautiful haircut. They say they are on a resetting mission, but we are still seeing no birth syndrome. What an incredible, incompetent government. Anyways, and Chiakese Nkoma Adwinkese Jomboadu, incoming national chairman. Nedia Yawanonso Ede Aba Enono. Ajudin and Ajumo, Eddie from Kranza. No correct. Or say communication. Very good. Or say it is not surprising that Musa Dankwa and Info Analytics claims cocoa farmers are happy with a reduced price of 1,100 Ghana cedis per bag. When polls consistently favor the government, people will question their credibility. Power can be deceptive. It makes leaders believe they are right, even when people are clearly unhappy. I'm not saying they are as if Richard, I can't phobia. One of those who are live. Ewa Kantamanto, Accra, Ghana, West Africa. And Chakas here, and Koma, Honorable Boacheja, JFK, Aja Safia Mohammed, Anna Abanga, aka Ubiabi di Peche. Oyibo Boatin free, Nerebehi, Ewa Santimantemu. Or say, the minority shouldn't rest on the cocoa reduction at all. Or say, they should press government to increase the cocoa price. Because farmers are bitterly suffering too much. Greetings, Enkoma, Dr. Baumia, Shelley Chaitua, and Kojobamba. Kojobamba, tell and catch you. Okay, invisible forces. Comments Pillar 2 was say, I'm watching the Fantastic Morning Show live in Eastern Region. Eddie Mercy restaurant and pub opposite Oyeko Senior High School. Hey, minimum work for there.
Okay. Kudos to Ajia Safia Mohammed. Next NPP Women Organizer Charles Otain, aka OT, NPP Greater Accra Regional Secretary Assistant. You no say the aba and no. And teacher constitution we am say I'm calling on opinion leaders to speak out against NDC's anti-farmer policy. Hey. Anti-farmer policy. See if we be anti-party conduct. We do say anti-party, anti-farmer policy. Just cutting cocoa prices is a disaster. Musa Danquest Global Info Analytics should focus on facts, not propaganda. Shame on NDC. Farmers are the backbone of Ghana's economy. They deserve support. Let's hold NDC accountable for their actions. Greetings to Mavis Nkansa Boadu Kuka JFK and to Dr. Mahmoud Baumia. We a teacher constitution we are more say ne dia ya ono so de aba ewo aha eno no eja messages no yem fancy na fi wo mo a de wo mo a wo de die no so aba no yentim fa mu ewo ho emfa ema na ene ene safo de bibreo what the by net the near Bema. Oh, okay. Na ye me baba ko birthday. Your friend no Martin Sefa. Martin Sefa. Ba dodo na friend Roman father. Oh, okay. And Roman father na da so no. Na ye ne birthday. Wow. Ye akwara ba ko ameche na de na. Martin Sefa. Wo buade papa. O wa ho brase. Pa de manipa. In fact, obetimi ayo Roman father no. Obetimi ayo ho. Wo hwepete takra mo obetimi ayo. Yere no ho obeye. And na ye birthday. Nti Martin, happy birthday. Enko emfama ho. Nyankopon hyirawo na onte na ni mo nkyirawo. Na omo ani so ade ho nyina so emrem sa emfa emma. Happy birthday, bro. Sanso na ye frau Dr. Mohammed Smiler. Ono wabo PhD nankasa. Dr. Mohammed Smiler. See you. Yeah, oda Okada Moto Ghana. Okay. Ano. So hwe kita no kra no. Tim say odwuma no wo pa. Moto che ne kita no. Na Okada Moto. Yes. You see you at the Okada Moto Ghana. Wow. Na we no every Victor Morrison ho. Aye, na wo wish no happy birthday. Na nso ni nyina akofar bae nyina no honorable MP for Sompa. Wono na woye powered. Okay. Sa birthday we say. Na no Ponchichiku. Aye, powered by na no Ponchichiku. Say ma doc happy birthday. Say inshira bia wo birthday mu a wodoma nkoma fa nom no. Na wonye ne kase smiling like a morning star. No one for lady ne de na. Eno amfa ha. Ntia ne fa no wo so. Right. Na no Ponchichiku sign de ba ku bi bai. We say happy birthday enkoma Mavis Owusu. Yeah. Ababa na wo hye bent orange atade no. Eno Kala na. Na bent orange ne at say. Hey, what can bent on them so be can hear this anu. There be say BITMISE the picture na ebeto so. Into be hu color friend of bent orange. Bent orange. Just anka Mimiti na bent orange. Into be bent born before computer for no BBC. Enti yemma ababawa Miss Mavis Owusu yemma no a special happy birthday. Okay. Oh, Prophetic Hill Church. Okay. Na no Ponchichiku na sore ho no. Enti o say we ni free one kasa oba Samantha Lawa. We PNG ba. Aye. Yeah. What was her lifting God the most high? Yeah. Jono ankasa no Nyankopon so lifting no high. Exactly. You are the most high. Was great. Adom any inshira ede amount happy birthday. God should put you on the health of. No.
was one nua bema and edi ni birthday. On one nua, safu nua. Enti yema Gabi original. Okay. Yeah. Original Gabi. Gabi original. Yes. Wow, any post no kura. We no be assistant owner about. Was on the head of sports it was success 90.9 football people let's start the football person be bad you be juice as because of be assistant owner about football people. Yes. Coefficient for no head of sports it was success 90.9 FM I have forgot so and na ewo enti wow football people Safo Kantanka was say for happy birthday Emma onyamisha na onye okesi na onyifi adumu enko adumu enti the aye na eja uni koko afu ho me obi adwa obi aye o na po ni ye bisa obi ana po de way global info o mbebisa da bi o ya misa ya misa obi se wani je ho ana wani nyo mbisa koko house ho afo oh CMB ho na come here misa me na no nkofo san ye bebisa wo koko family ye bisa association heads for na koko na opambo bonsumu ye busa wo mu bia na obade opambo bonsumu ana concern farmers association akuafo hene for na ebusa wo ana ye Stevenson na na mo ye ko bisa wo mu bia na Steven mo so ka papa no one po na ne boss an hot bite so ye ko bisa wo mu ana say wo mo ya ma ho say po na ba bonten no wo mo ebisa wo mo no be sha ase aba abekeka sana no wo mo say EBAC MPP for na question mo chi mo yes ana we refisa news no me say he forget wo nyina obi abeye press conference say wo mpese ye jai politicization of cocoa issues no farmer na ono ye interview no so ye nuanu ma MPP tie wo say ye kantra MPP for the say This is no ye nuanu ma NDC say but say news so mo kan ba ko bi say almost say late teachers almost say Professor Nana Jempoku ya mfano no wo mun ka say yen NDC for wo mo ye teacher a chere fo a o mo hwepete takra mu na ma me no refi say and you be education minister na 3 months pay policy in the buy no anytime na late teachers no more dey no kwaku oh me that's what you say we dey America hey what you say you dey America enti so on na vice munya no ni vice no wasan ya ba ya munya no nya ne vice adwuma na wo yo no nso no munkobusa mampani mahama se onso no ni tiri ho no ya na ehemsem deda na munkobusa ne se na anu wo beka asa bankesi mo pressure wo ho no o ko na tiri ho tuntum kra ba na efita wonko mo misi munya maame no ni vice mo nto pressure ma no ye de no ko mampani ya pressure mo nto pressure ma no na Ghana fo bedi na tem munya no Rollins ye ni na tem Atames ye ni na tem Kufuo ye ni na tem Akufo ye ni na tem mama wo mu ni na tem munya maame no da bi na send ye nye president wo kro we politician enti munya no wo ye ne vice ya wo kwa nkakra munya no na onye ne vice ne kai obi kokuro moti a nyame ampata kura o mfa nto nkwande mu da wo de akowu no de akotra ba ma obi anu wodi watem eja me wo issue kitwe bi se teacher for ya se mi ya menya akobo teacher for elite for ya se mi results aba ho de here positive results aba de here de na wo kan nyina BITMISE ma me chat no chat no screenshot no na yenya adwuma bi ha eja kan sompa no ya na sompa no in fact how fast you get better results in fact BITMISE you can you free so na me nchira eja ade bi wa this week na watchi mu no menya hodaso ne ahotoso se me ye Ghana ni yensentwreni so ye Ghana ni me yensentwreni wonderful na maka me hontam se adwuma we se me kona me san ba won san nye bio but me ye nya adwen saka
What the oh yeah the no ho. Say di fudwuma no, me pese me yeah di fudwuma no me incarnation ne ba. Na say and what is so out me ye ne kama. Eja ye ka asem na. Ye de ya temu da sikura ye na e be report amanya. Ye ka asem na wo mote. No kre. BITMISE ma me chat no. Eja kan ade ye BITMISE dey to so ma me. Eja kan ma me. Me free I don't know. I free I don't know bra. I don't know if God truly exists. Hwe. Obeyam ma be cancel. Maybe dem nim say nyame wo ho na mo ne wa twara ba ne say. I don't know if God truly exists because if he does, he won't let me go through this pain. I've prayed and fast for the Lord to have mercy on me, but no results. I'm just tired. No, Eja we oye teacher nia ya post to no dear free down south Ghana ha. Ede na ku atosro ho. No. Esrim. 14 months yentu. 14 months yentu aneka. 14 months yentu aneka. Ena wo panyame no. Ena bra wo mu pin no a me beka ho asem no a. Eba no. No nso pin no nso so a. Wangu ni pin. Ya onka ho. BITMISE ma me other post no, other one no. Nansa ne ena de esi eja kan ma me. A newly posted teacher in the Okre district has died. Written with red ink. After the government revoked. Written with red ink. Her appointment. Oyoba. Adwuma no wo you. De ye di ba kwa yira. Adwuma na ja oyo. Na enura me koyeye me ndiama bi wo Okre ho. Eja nyane krawo ede a kan e bo wono a ejene awreho awreho eja hwe chat na message na BITMISE de to so first one no na afa link release ye we abaya ya asemi ya watri so why adwuma 14 months once the kura maye na ni pin no de be kwa kwaje ne salary no so a kwabrane atena so sa ni pawi ewie na ate se wa firi mu a ya wo a watena so no de na abenya nti bi ene nam so ewe bio ene de akodu Okre mu ema eno so ye de abase wa firi mu nso ehia wa nwu eja toda we be ka cho se fere ye ni owuo de akamfo se hiya wangu akamfo ko na se fade ni owuo de nkafa nyina mowuo e ka me ne wom nso je ko na fade yesi na owuo eja nei no dia dia so o fade yesi so obewu eja nye nipa nya nanim fade nye nipa nya na pesa fade ni anim guase na eja ho no ani obewu ai na no nya nurse ni ne ebo ne voice a wo se amanfo kra twetwe no manfo akafo twe no ne dan ka so ne maame yade wono ne bapani ni nuanom gufie oye adwuma no nya se onye oye adwuma no ohia some part service man go show no me teacher fuoi ne me nurse fuoi me office ne me girlfriends ne me boyfriends mintimi ntena sese ya de bia no minka bi ma wom na somebody ka say na say o kama wo na wo nya resource so mo kan kire wo de eja na anu a ye migrate binom call Peru so November no wo mo ka kire me e ma me bebo aban na baso okay enti akabi binom nya wo mo pin no me be ka wa ha e bo aban na baso okay ana pin ni bia kam ana salary na kam nti se yewura kando ne eja forcing wo mo message ana say we miss call eja message and miss call akabum ana mo telegram ayi kan say ya papa ya education papa so no cry say na home fan nti say a park na hwechiri Dr. Clement Park na hwechiri so deputy wo mo miss call wa you know her na address ai automatic posting no a wo mo share wo mo so wo be post wo mo no binum gusu tifie 11th March meja me kan ha
11th March near nam kwanso be ya March ye nam kwanso be ya 11th March 2026 anesi fo ya me ka o ma sema wo wa he any teacher fo ya me gusu ka o ma sema ba ko afiri mu na ba ko nso wo soro wo ya wo se onim se nyankopon kora te ase no wo mu nyina ka ho abuma bankran ombede we demonstration ya wo mo nante afiri ba bi obi a wo abankran abese akọ fo so ato amana tua wo musika ma wo wo mu fi wo makọ abankasi mampani akache se mampani wo ba bi ko a won tena ho 11th March and try teacher for nurse for no wo mo ba wo akrata eja omni prosifo awie prosifo aje nanka 8th March na prosifo say 8 ne de da bi wo mo fan ko 11th ba no kra ne ya bre wo ma gie atum say 11th March no wo mo pe nti wo enya picketing demonstration wo mo ni abre e kire yen say nurse fo ni binom wo ward wo ya adwuma na say still say na adwo ka no be syndrome wo kire mu yi na binom suban no a enye a akodi afra wo no mo anka wo suban ye no so still wo mo sign this suban ni ku yen no aban no wo chefa wo ntina sompa aba no aban no nya ne yeso wo ye na ye nhwe no na wi a me fa me pen ene me paper na me call word ho na wo ma betena ha ka bi ama wo na aban na ye ne yeso ye de ma wo wie na se still udi se hunu a na wo gu aban na nimu ase a me ka kira aban ni se onyi wadi obeyi wadi so aja me das se wonwene ya pomden ho se de mo kasa your health are concerned anya binum concern aja nya me nka ho mo on council ho one hwam ajwa yawie Stephanie the telesta ya do wasine nya me dom ya SOMPA FM time no ko nti unso obo teacher for na asem no so na me o ka so fa yi ne to so me ka se wo be ka yi no mu nkomo yi ahyenkafo na divie wa hu yi na aba na ana wo nya hu